EPS teleclass. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزنسا ميفتاتي كدنا مبادر كلي grade high balan kiwa filawala kayaku egotun tikudi mihafta kiwani sura ra'aduge nawarwana ayatun 30 wana ayatuge niyala balagi misamu riya kudin singamado dua kiyalama قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي miyadu tikudin daskurani suratu ra'aduge nawarwana ayatun 30 wana ayatuge niyala tajweedu hukum takaku balagan rangala kiyevum adi filawalaga himene wakiwaki kalima balagan rangala kiyevum miyaduge filawalaki tikudinna kamyab filawalek kamuga wegen daani suratu ra'aduge nawarawna ayatun 30 ayatan tajweeduge hukum takaku balaga rangala kiyevumu adi filawaluga himene wakiwaki kalima balaga rangala kiyevumu mi dekanta hasilum miyaduge filawalaki ti emme dariwaruna kamyab filawalaka wegen daane Misamu sa mehare balalani suratu ra'adwa behe aamu ma'lumatu kolaka egotum furatama suratu ra'adu bawa lebuni makka gai enkamu mi makki suratake ade makki surata madani surataki mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka ga uluwane ko bawa lebunu surataka adi ekelefan madina ga uluwane ko bawa lebi surataka kiya dename makki surataka madani surata egotu miyadu filal kamugawa suratu ra'adu bawa lebuni makkaga mi suratuga wani salis tin ayate mi kitu qur'anuge terawana surate ad kitu qur'anuga eku jumla sateka saada sura tartib kurayfawe egotun ra'adu surateki mi kitu qur'anuge terawana surai ehenkamu mi surateki mi kitu qur'anuge furatama koluge surate duwahoge filawal tikudin hananuge bahattam wane ei suratu ra'aduge nawarawana ayatum 30 wana ayatu niyala balagen kiyevum misamu hingamado midiya haftaage filawal tikudin handanaga hori kihawarakatto balalama egatun so genestena midiya haftaage filawal teren tikudinna tin suwale etin suwalaga hunnane jawab take genestefa tikudin jehene ega rangalu jawab timave to badala egotum furtama suwal suratu ra'adu bawa levuni madina gaye falastinu gaye makka gaye itanu rangalu jawab tikudin jehene tima kolla Kumarangal jawabaki wararrangalu makkagai devana suwal sutu ra'aduga himeneni ha salisayate raviyani salis tin ayate nun salis 5 ayate. 30 wana ayatu 30 wana ayatu niyala balagen kiyevum. Misamu riya kudin singamado dua kiyalama. Egotum furatama suratu ra'aduge nawarwana ayatum 30 wana ayatu niyala balagen kiyevum. Misamu hingamado midiya haftaage filawal tikudin handanaga hori kihawarakatto balalama egatun so genestena midiya haftaage filawal teren tikudinna tin suwale
කොහොම මිස්වාල්ගේ ජවාබකි වරර රංගලු සාලිස් තින් ආයතේ තිම්මන සුවාල් සූතු රාවදකි කීතු කුර්ආනුගේ හා දිහවන සූරතේ ශ්‍රව්‍යනි පනරවන සූරතේ නූණු තේරවන සූරතේ මිෆාරවන හුරිහා කුතින් වෙස් මිස්වාල් ජවාබ් දිමා කොල්ල රංගල ජවාබකි තේරවන සූරතේ මිසා මිගම හුරිහා කුතින් වෙස් මියතුක ෆිලාල සෝගේ අඩදරු කියාලම බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب මීසාම මෙහාර සෝමි බලාලනි මියදුග ෆිලාලොග හිමෙනේ කියන් උඳගු කලිමතක උරියාකොදෙන් ස්වාන සෝගේ පාතුම් මියදුග ෆිලාලොග මිහිමෙනේ උඳගු කලිමත කියාලම් أمم لتتلو يبسط الرزق بالحسنة السيئة آية من ربه تطمئن القلوب يتذكر أولو الألباب මීසාම් ෆිලාලුග මි බලාලනි කුරින් සෝ කියා දෙවුණු ආයත්තවගේ දිවෙහි තරුජම بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله اسم فلون فراغنم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب فهي كاليك فانغو ويري رس كلانغ حضرتون كاليك فانا باوا لبي حق تدكن دن ميها لو أندري ميها كا إفد ميها كمغا وان هي نصيحة اللي بغنكن كروري بديغي أهول وريني والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق එවරෙන්නකී අල්ලාහ් එෆාවා වහදු ෆුද්දා අදි කරවර වෙගම්වා අහුදු උවානුලා මීහුන්නේ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أدي أورنكي قلفا ومن الله أمر كروا فاوا كانت قلوا أدي أورنج ورسكلانج بيروتيوا أدي حساب اللهم نبا نتيجة كبيرغن ميهن والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار أدي أورنج وري رسكلانج وجه فلو أداغن كتريبه نماد قائمكو أدي تيمان رسكلانج أورن الدب تكتين سرا فالوغا هيدكو أدي هيو كنتتكو نوبا كنتت دركرا ميهن أورن آخرتوغا أفاوري قوتي حتى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أي عدن كيون سورغتك
e suwaruge takan eurenna eurenge mayambe fainna eurenge ambinna eurenge darin kore solihwi mihun wannanete adi etange huriha dorakun malaikatun eurenge gaata wedi wada gannawanete salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar ebekalum vidalwanete teba mihun kettere kamattaka teba mihunge macca salam hutte fay akhiratugo ufawer gowatige molukamaye والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أدي الله أحد كهور كرم فهو أحد أوالا أدي قلفا ومن الله أمر كروا فوا قلنت كندالا أدي بمغا فساد كرا ميهنا ميدو دناره أورن اللعنة هته أدي آخرت duwahun eurennan nubavegam wa guwati hutte Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirah illa mata' Allahu ekalang irada kurawwa mihaka rizqu tanas koddevwa adi ekalang irada kurawwa mihaka rizqu dati kurawwate adi duniyege diruluma medu euren ufa kuruwe adi duniyege dirulumaki akhiratuge diruluma ala balairu wagti ufale kamuga menuwi nuwete ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب كافر وميهم بنته ekaleege faanuge veri raskalaange haduratun hekken ekaleege faanuge macca baawa nulevvi kiivvegen baawaye kaleege faanu vidaalware hama karwarun allah irada kurawwa mihaku magu furaddawate adi ekalaange haduratan emburi anna mihaka tetumagu dakkawate الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أورني إيمان بميهن أدي الله هنم كرمون أورنج هتن همجه ميهن هتن همجهني الله هنم كرمون نونهي الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب أورني إيمان بالصالح عمل تقول ميهن أورنن أفاوركما أدي ಎಂಬೂರಿ ದಾನಿವಿ ರಿವೆತಿವೆಗಂವಾ ತಣೆವೆ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب efadain timan raskalaange ekaleege faanu ummatege teriya fonuwime e ummatuge kuriga etan ummattake nimi gosfaave e timan raskalaange kaleege faanan ibbewi wahi eurenna kaleege faanu kiya devvumattake names euren rahman wanta raskalaange kafirwete kaleege faanu vidalware e timan raskaleege faanu veri raskalaange timan kaleege faanuge veri raskalaange ekalaange fiyawa ehen ilahaku nuwe timan kaleege faanu wakilu kurawwani ekalaange ahre adi timan kaleege faanu emburu diunwani ekalaange haduratare mi hisabu mewti miyaduge filaaluge masakata hisaban aadaypa ti huriha kutin swararangala so megutu mide malumat kol warrangala aduham waane egutun tikutin na masakate gotuga mi hafta me hawalu kollani balagen kiyumuge filaawalun so faha kofawa akurtaka adi akurtaka dihiwa fili himene lafzu tikudin balan kiye filalu teren jehene miyadu hodala nge misalaka faafuge aba fili den tikudin jehene ganum balafa hodan faafuge aba fili dihiwa fiyaki kobato egatun so mi hodali wafarihu tikudin deifawa
akurtaka adi akur jihwa filitan himene akuru so miharumi kiyala deni egotun tikudin furtam hodan jehe akuraki ba ga tasjid jehifa adi ibi filiotun devanaya to miyakuruga sukun jehifa onna lafzu hodun tine daluga tasjid jehifa e tasjiduga ubu fili jehifa onna lafzen hodun den loduga ubu fili jehifa onna lafzen hodun yafahuga ainuga sukun kuraifawa lafzen hodun kaafuga tasjid jehifa abafili onna lafze yafahuga jimuga sukun jehifa onna lafzen hodun emme fahu lafze gozugo tikudin hodan mi jeheni yaga abafili jehifa onna lafze emme huriha kudin ves war farwatere kama aykuga mi akurtakuga jihwa fili himene lafzu tikudin demme kiyevi balayan kimu filalu teren odafa kodafotuga jehene masake nimmalade inge so ummidu kuran huriha kudin ves mi masake war farwatere kama ayku kon nimmalane kama misawati medu filanu maka hisaba adaifa so ummidu kuran medu filala ke tikudin kamuda gotak genstona filala kamuga adi so ge warapodu ummiden ei medu filala ke tikudin hawal kuran masaketta war farwatere kama ayku kodafotuga hawal ko faso ayba koddena kam war baajir duwa ga huriha kudin eden assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh EPS Teleclass